Baru tu nok khaini nang na beli. Hai Lot mani lot lies nok khain ka tu dedi. Abo to khain nang nai sa. Abo to khain nai sa. Ada ke long gawong to minok thai se sa. Nok tanglang ya chule long gawong to minok se ba char mi. Plot se long gawo suri te mo sab bag ba. Sir actually plot tam settlement staff lo se sang. Sini survey ti to sa brang. Sudu long gawo so suri te mi chule nok tanglang ma ya. Adang nok ay ham sa suri ya sa. You just sunati. Hard and fast rule for accept khaini nang. For proper justification ready amaro nok khaimi ko okay we'll accept that we'll examine the situation ground situation examine khaina we are not forcing if you are not willing to take okay we'll examine and if it is suitable it is justified we'll cancel it abole kau buino sa kau buino no sama kau I'm not forcing anyone okay abo plot bai khu ri to me ajang bu khulo sia ro plot pe ala ajang khulo ya to me abo long ga ho plot la de mi chule ajang khulo la ma ya to me no stang ma ya sa Alo ga pho dura. abo plot du abo long ga no plot no record so ke te mi ro pung ya ka ajang khulo ya te ke ba long ga record to ke ke jule ajang le thamai si Dang jin this is sara this is sara le si pa ya. Poi la go plot namne ro le settlement staff ro stong. Bro ke o engineer to agor to lan ti phainai wai sa am bu ma ya dini. Bro se go sar sa po se mane ya. Skang tin SDM song ro sa po mane ya bro se ke to. Mana ya le yuk le bos hai abo job puri congested area here construction possible yang le mana change ke mani sa no no da bisa ko ba adni ro import ni asi ke Kama ya ke possible la ba. interview to khaija no wa kha bo settlement je sunai rao measurement thenai rao aboni bagai no ro se abo na su not mana nang nai ni to force khaya suppose no plot rakha not suitable for constructing house reject khai ready hai duba tabuk sak sini sir 326 number of plots tomorrow air mark 326 out of that accepted is 229 still there approximately 100 plots in Riyako because beneficiary not borok our nana musung sekta okay 326 already our plot available 229 plot accept khaja beneficiary they have only accepted the plot that I will construct my house here already accepted khaja so in that case we cannot deny na they have already accepted putting their signature so we are not forcing na force khaya play time yo abo den level ro ke sa long force ki bola ma apa bo long gale record nung tumya ajang le long Amari bagai no 100 plot dong abo year ke ko ba thai chale ke dang bo chin no da sa no suye bolo le lok tang men ma condition ni ya ye sa ne sa den nok tang mai ma jaga le chung ham sa pa ko nok tang ha sa taw tu lok tung ha ta ro brang nok tu dia ko jile lok roof level po tung le complete na bo chin lo ham sa si sa bo le bo at chang ko abong tumi sar abo pon ro het ka si put ko ke chi ham sa por ko no o man material rung ya na ipai tu nai bang ma sa sa uri ma ro ke cha tong ha chi ni material budi ma phang tin ro ka abo pulo ke jung pa pho no chau pai pho tong ai abo pon ro het na ajang war ke thang sa khana de sorry official process kisa lero government file movement khaite abo under process tungga sab semano sab tang implement khai abo ministry na so haja diam phayo bar chung sau sa ai tiyo chagil kroi kholo mai ya pon ro het sa Aku sa guri. tuno warning riteo je 31 ke nang mai rong chonai Nero ke ke bos ठीक तो हो तो फाइल मा गुरी ले आम कोइ रोगन के सेक्रेटरी परे जीवन में नगर थामले abo delhi ke approval finance खिलम थांगो दिल्ली थांगो गावो गागो जागा परे सेक्रेटरी ब्ले आं गोबां sab tau ke ha point ke lama ham ya tau po chung bo wati wa ke material chung soti me ya no construction ke ro a chang pon nu binai sa lama ham ya gari thai ni se lai me ya chung le bolero sa lama choi thami ब्लैक तो है बेटा sir paper block no abo khai ton laying down the paper block Ako lama ko tung nung na nara si tumay